ole thlir tu te chibai vek ule voinia chuan Aizawl khopui kan fang han ti la laptop lei turin kan in bot saya Millennium panin kan plan mek ani kong alun hle a traffic alun hle a Christmas te anai taboka traffic angai na omlo bazar an tambok si a motor alo tambok si a ti ngai na omlo ani awa atot muk hle ani he kong laka hian flag a intar twar maya MNF flag ani hi hetia traffic to takkara kan tlan chungpo hian hon kan hanin pe hau lo te hi kan traffic hi chu afak om te thlot ani e ti chuan hlir tu te tuntum kan video a hian sap tong kan tel zau dona chan chu ramdanga hlir tu te tlemazong kan nei ve wangin kan traffic system te le kan khwa kan ram chung thil om dan te tlemazong sap tonga soifia atul dona hlir tu te le vi o hlir tu te min lo hrethiam don nia khi thalu tuka bike two wheeler kan chuang box ya mic mask wa lo chuanin dam lo te lo om COVID-19 te ka be yang ti ka lawa asam rifle ha nia oh helai hi lamwal ko sia kha ania he kan du lamwal ko sia le ko hi siam khat le chungai de to ni mo le repair ko to hai ni ai ton my hell lang na de ni amo As one can see, Aizawl is a town situated on top of the mountain with very congested roads. One of its unique beauty is though it has a very small roads and busy traffic, no one pushes the button to honk unnecessarily. Well, we could see car park on one side of the road, one after the other. Several other cars are seen moving behind one another without rushing, honking, or trying to overtake each other. In another lane, two-wheelers are seen moving peacefully, and all the riders are wearing helmets. In spite of all these hassles and bustles traffic, compared with other Indian cities, Aizawl traffic management is quite smart, very impressive, and the people initiatives of refraining from honking play a very important role in its management. In fact, this is Aizawl and we are proud to be Mizos. Ole tihian kan han tlan picture zara le laman ron tlan le zar boka akhat tokin kan chol zel boka tin hei dor pui phei te awamoi em Aizawl hi lo nuam ani borwa ka thiang hlim box si pollution vairam te nen te chuan pollution kan la nei lo ti la kan soi swal om love maro chu vairam te chu pollution hin sa ema kan Aizawl khopui hi chu anuam ve thlot ani athiang hlim boxi kan vong fai ve tokin ka sia tin hei HDFC Bank te Rich Hotel te kan plan pela so ta kan ma zona Aizawl Watch House in alo om boka tin kong kan lai le Aizawl bara bazar phe kan plan phe zel a so ta civil hospital kan thleng pheya nia heng lai bar bazar phei te helun reng mai mi veiwa kan tam box si civil hospital nai ani bok nen tin abul nai loka Millennium Center alo om boka tin sumo stand akha token lo om bok nen in sut palte a lo omin ka sia Aizawl khopui chunga motor khal thiam hi chu thiam tak kan ni ti la ka soi swal om lowe phaya po kan thiam ani
tin tlang rama bo kan khal thiam ani kan pa hianin Aizawl traffic an hmuan thlir vela motor khal ngam tlat lo nia ke ni Spain atang ero right hand drive kan ni awang hian eng lai thei te hi lung len tha ke kan lung at leng tun mai scooty nen ka tlan ve na sa thina eng lai thei hi tu tin lai tin ka tlan ve da kong hui Millennium ole Millennium Center kan thleng ta a hnuaia ko scooty kan chuan na a bike zawk hi kan pakanga ti chuan achunga kan chaudon ani kan dor ban na tor hi achung chung le ani awangin kan tan lu don mo Millennium an tan lu don ne có kỳ bộ ngồi đâu rồi em mo hay đó Millennium parking ah kan park don na di one of the busiest parking places in Aizawl. Hey, digital house nei tunu te nen. Kan hanin bel shet thara lo mom he mai an fel boxi. Thil tha min hu tira it om lom lu tuk sum han nei la han lei hem la thatu ra nia. Nei lo ro pui ve sia. Buruan nga le mai. Buruan de cha hom lu tuk. Achatsu. Ila phải cho Actual price ka. phía chủ nghĩa rồi thằng mình sắc là na cho Quality chu cha. chú rồi nằm na phân nó thì đâu cái màเนี่ยกันเทวีต้นสีแล้วบ่ Ma se til than na chu katan fanin rang takin rang tak สีนี่สีnóมันเราเลยตาใช่เนี่ยขัดตาไว้ทุกชาไอจวนสังนี่สังอาสังงามันเลยละมันอุ่นทุ่งจวกขันปุ่น Cái chú con gì lâu khá khá. Cái ngay nó tổ chi phone thế hi cặp măng rây thế mò chú vàng chuan à chả đều nở lo à rong cái gì mà rong làm à biết khá mình phải xong đồ nữa chứ rồi hả mà để cả nhà nên mà sẽ ăn phần điện về cái điện nói organic ni organic hey kachas Aizawl la kachas ania ani hi I kanau ni boka tin ka unau pa ngani boka ka kit dik taga ni boka ka du ka haungam ra la tangpua I ti deu chak ngam kania ni chi chu te tanga ka pel shiat an laptop pera ki kor bul nen slipper bag tok nena I gel vai vukara a seilen line hutu hakania mo chuwang chat ke chu min hothei lo shim shima vi voinia han min len chwa puya kalom hle nia chunga hian engpo ni se thil tha tak min ko mo thil tha ka man turte ka man lo turte I thil tam tak min han shilfia kalom tak zet ani chuwang chuan ron so cheu ka chak dewa a mel te hi chelo nia dik cha chuan helmet khum na sama bag John le la ma chain lo hop palang en nupui mel thatto ka nei nia o a hop chi mi ano anupui hi chelo sia rong bolte thiam boka engki ma thiam anu hian mo
nu fel zet mai ani chuwang chuan anu London chuan in fel viau angai don an ti vel ani chu ka zak thei lo vel